Papope, papope. Wis 58 ih, mantep bro 58 sekarang. 58 bro. Yuk kita mulai deh. Langsung mulai melanjutkan yang kemarin. Sanctuary. Yuk. There's more to this room than meets the eye. Sure. Oke. Something about these statues. Oke. Ada di buku ternyata ya. Tapi sabar, sebelum itu kita ambilin peluru. Saya butuh peluru. Ya udah nggak ada pak. Ya udahlah. Oke, ini gimana nih? Luke, John, Matthew. Siapa tuh? Oke, kayaknya sebentar ya. East, north, south, kiri itu west ya, berarti north. Si Matthew itu yang mana? Yang malaikat, coba mana malaikat? Nah itu sono. Up. Itu ke arah north, berarti ke sini balik. Oke, nah dah. Terus next John tuh yang burung ini. Itu siapa itu? Sabar dulu. Wish, mau mantap. Ada shotgun. Yuk, naik lagi. Oke, yang burung. Ini apa sih? Kuda ya? Yang kuda Luke itu ke south. Oke. Ke south itu ke kanan. Oke, coba. Nah itu. Terus yang Hank singa ya. Oke. Singa kemana? Singa Hank ke west. Oke, west itu itu apa? N ya udah, coba deh ke north deh. Sabar. Ini apa? Burung John ke east. Mana east belakang itu. Nah tuh, berarti ini ke itu.
Tapi di sini nggak ada O sih. Salah. Nah, ada. Nah, itu dia. Lah, yang like udah 2. Geledek. Ada geledek. Geledek. Yuk, lanjut lagi. Ada treasure nggak ya? What now? Apa ya? Oh, ini treasure, nice. Ini langsung kayaknya si Rafa tuh. Saya bahkan halo kan. Baru di share loh padahal. Ayo. Nanti mau mabar, iya. Aku udah beli ini, Biston. Ini apa ini? Taruh. Ini putar lagi. Ya. Di mana yang kebuka itu? What is this? Looks promising. Wow, apa itu? Yeah, Roman's men are swarming all over the place. Yeah, and one person will make a lot less noise than 3. Emma, I'll be fine. And you guys will be safe here. They don't even know about this room. Okay, take this with you. Leave it on channel 13. They don't use it. Keep us posted. All right, you got it. Close this thing Okay. back up. Yeah. Bahasa Indo dong, Be careful. Come on. I always am. Baru dibilang hati-hati, dia udah kejendot. Aduh, sendiri lagi. Okay, land of the dead. Going underground. Here we go. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia ini bro, apa namanya, dia keluar sendiri, bukan aku yang setting. Nah kan bener kan, ada treasure. 16 dapat. Pasti ada treasure deh kalau gini nih. Game. Aduh ya Allah. So, orang kah? Enggak ada. Aman. Mana kita? Sini kah? Sini yuk. Hap. Oh, cepat. Cepat. Jalan lagi, oke. Nice. Buka pintunya. Cepat buka pintu. Aduh. Kurang ajar. Main-main lu. Main-main, ayo. Ini kau. Headshot. Oh, granat. Kita gebuk aja. Lah. Cuma 1 hit mati dia. Ini nggak ada pelurunya. Ya lah, nggak ada peluru. Ya Allah, tinggal 30 ini. Pintu gimana nih? Buka pintu. Ini lock clip, masa nggak bisa diambil? Oh, kan bisa. Nah, gitu dong. Oh, ini di insert, jangan ah.
Pelurunya dikit. Cepat buka pintu. Oke, buka pintu yang di atas situ. Mari kita ke atas, ke atas, ke atas. Mantep banget. Banyaknya. Nggak bisa sneaky sih ini. Coba ya kita maju. Dar. Oke, sabar dulu. Hah, kok dia bisa tahu? Dia bisa tahu loh. Nggak kena, santai. Buset, perang terus dari kemarin. Nggak dikasih istirahat, bos. Nice. Buset, shotgun. Ini bang, keluar bang. Mam. Udah kan, mati. Nah, kita ambilin deh ammo segala macem. Udah, looting. Ambil. Oh no. Shotgun dari mana? Nice, mati. Aduh, sakit banget. Udah kah, ada mati kah? Belum. Dah. Udah kah? Udah dong. Capek saya disuruh perang mulu. Dari kemarin disuruh perang mulu. Bentar. Hujan, bro. Bentar ya. Ayo. Kita kemana ini? Ini ada lonceng. There's something about this. Two Okay. bells resound in perfect harmony. Perfect harmony. Lah, maksudnya apa ya? Coba kita kesini dulu. Apakah ada something good? Nggak ada. Coba, ini satunya bel apa nih? Apakah harus kalau ditembak nggak bunyi ya? Iya, nggak bunyi. Lah, kok tiba-tiba kebuka? Saya nggak mencet apa-apa loh, padahal loh cuma ditembak-tembak doang, tiba-tiba kebuka. Lah, horor. Nanti mau mabar? Iya, mau mabar. Santai aja, bot.
Iya, termabar. Aku udah beli ini Biston soalnya. Right? We could do this kid. How the hell does he think he's gonna get that statue out of here anyway? Iya juga ya. Berapa meter itu? Atung, aduh. Kan. Jeez, these guys are everywhere. Mamam. Let's go. Mystery shop ya, iya. Ya iyalah, aku nggak punya duit. Itu mah diamond sisaku doang. Sisa-sisa itu. Tuh, 2. Dar. Oke, mantap. Taruh lubang. Oke, tak hajar. Tuh, 2, 3. Let's go kungfu bro. Tar lu bos. Nggak sabaran betul. Mana kita? Sini. Aduh. Rawan yang begini-begini nih. Coba ada treasure nggak sih itu? Kalau ada jalan pasti ada sesuatu deh. Game-game story itu pasti gitu deh, apalagi yang ada collectible itemnya. Oke, kita sampai cutscene lagi. Hah? Massacre. Take your sorry mob and go. You can't cut me loose. You owe me a share of the gold. Your share, Eddie, was contingent upon you doing what I required. You assured me that Drake was captured and the island secure. Oh, this is bullshit, Roman, and you know it. We're done here, Mr. Roger. Mr. Raja, Eddie Raja. Aduh, kena puntung rokok. Bahasa Indonesia lagi. Why you employed that superstitious idiot? You wanted someone cheap. Well, you get what you pay for, I suppose. And what about you, Navarro? Navarro. Are you worth what I'm paying you? The vault's here. I'm sure of it. If Sullivan can be trusted... Which he can't. Look, he knows we'll kill him if he's lying. Don't be stupid. He knows we'll kill him once we find the treasure. He has no incentive to tell the truth. Really, Navarro, sometimes I think you let your brains back in that slum where I found you. I just need a little more time. Pemimpinnya egois juga ya. Proving to be more trouble than it's probably worth. I assure you, El Dorado is worth more than you can possibly imagine. It better be. Aduh. Sudah terdengar percakapan mereka nih di atas tuh. Mana tadi tuh? Mana tadi lobang? Tahu deh di mana ya, pokoknya sekitaran situ deh, sekitar sini. Hap. Bismillah, nggak ada musuh. Aman. Aduh. Oh, aduh, ada orang di situ kayaknya. Apa enggak? Cahaya dari luar apa? Ada treasure enggak? Enggak ada. Yuk. Oh, enggak, cahaya dari luar ini. Alhamdulillah. Oh, enggak, ini lampu loh. Siapa yang naruh lampu di sini? Oke, yuk.
tertutup lagi. Part 15. On the Trail of the Treasure. Bisa nggak naik situ? Nggak bisa. Kayaknya harus naik ke sini nih. Cuma gimana? Sini kah? Oh, oke. Taruh. Oh, kak. Apa tuh? Kak, aku udah main match day tapi harus 100 untuk mendapatkan Maradona dan lain-lain. Main dua-duanya lah match day-nya, jadi 400 dapatnya. Tapi pas aku main lagi hadiahnya berubah. Emang hadiah sekarang apa? Yang eFootball point kan? Apa sekarang hadiahnya, Pak? Mana nih? Mana kita? Atas kah? Oh iya, ke atas. Hihihi. Hihihi. Uhuhuhu. Mana, bro? Bahaya sekali. Bisa nggak? Oke, bisa. Aman nih. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Main granat loh dia loh. Lewatin aja, bos. Lewatin aja. Tadi kan koinku udah 4.500, aku main 2 kali. Oh. Kurang 100 berarti. Ya udah, nunggu lagi lah. Lah, di sini lagi, bro. Sini, bro. Lah iya di sini lagi. Astagfirullahaladzim. Waduh. Perkara peluru. Aman. Aduh. Salah. Ini loh. Nice. Hop. Lompat pelan-pelan. Yeah. Sully, I'm just going in circles here. Well, the girl and I were reading some of the books down here. Looks like there's some kind of secret gallery on top of the church. Can you get there? Think so. Yeah. All right. Give us a call if you find anything. Dia mah enak-enakan tuh. Nggak ngapa-ngapain. Ini mah balik lagi ya? Ini balik lagi nggak sih? Enggak deh. Lah ini mah kemana nih? Kok mapnya ini aja? Wait. Coba turun. Tuh, mapnya ini aja loh. Kemarin yang ini, sekarang ini lagi. Entah salah jalan apa gimana.
Duh, ribet nih kalau begini nih. Halo, halo, itu yang apa? Yang tak share. Nah, ini kan tadi dari sini ya? Dari kaca situ. Nah, dari atas itu. Terus ini kemana lagi nih? Wih, ada Kak Azul. Nah, ini dia nih. Ini game-game begini nih ya sekarang. Ribet. Bukan apa-apa, ribet. Bingung orang nyari jalannya. Situ kah? Mbak, turun. Ini kah? Enggak lah. Sumpah ini balik lagi. Kesini lagi. Taruh. Aduh. Gimana ini? Nyari jalan aja dari tadi. Apa nih? Nggak bisa. Katanya kita harus nyari pintu. Pintu apa? Ini. Balik lagi ke sini. Allahu Akbar. Pintu mana ini yang dimaksud? Nggak mungkin nyampe ke sono. Lah, ini kan yang tadi nih. Yang mana sih? Sumpah ini bikin bingung nih. Coba sini. Set. Ini. Kayak mana? Aduh, ya Allah. Bingung sendiri. Ya, kesini terus. Nah, ini dia. Situ kah? Oh, kesini. Ya ampun, bisa ternyata. Oh. Bikin bingung sumpah. Naik di luar hujan. Bego. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, totalitas sekali kebodohannya. Bodoh sekali. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kok gitu? Orang mah ke genteng sono ya. Apa naik? Oh naik, ya ampun. Berkali-kali aku mati pas parkur kayak gini. Kurang ajar. Tar lu. Mati. Keluar lu. Nice. Apa nih? Kaca. Coba lihat buku. Ya, simbolnya benar. Kunci sama hati. Oh, ini tadi tempat perang ya di bawah ya. Sini. Oke. Aduh. Oke. Masih kaku ya.
Awas goyang nih. Ini apa pula lagi? Barrel kayaknya bisa tembak tuh. Oke. Slowly. Ngilu orang liatnya. Jatuh mati nih. Ini ya. Mana Jul? Mythic susah Jul emang Jul. ML. Nah, ini dia kuncinya. Lah. Oke, balik lagi ke sana. Ya. Aduh. Aku lelah. Oh, sana. Bisa nggak ya? Nggak bisa ternyata. Kemana itu? Kemana? Ngulang dari sini. Sudahlah. Duh. Ada treasure. Udah berulang kali aku mati parkour kayak gini gak diapa-apain. Oke, mantap. Hup. Heh. Aduh. Kak, coba 5 tambah 5 kali 5 30 lah. 30 Pak. Saya tidak sebodoh yang Anda pikirkan ya. Ayo, berapa? Ayo, 30 bro. Good, ya iyalah, main-main. Anda ngetes anak SMP dengan perkalian seperti itu. Coba kamu tes Bang Jul. Bisa. You are a good boy. Pemuji. Ke belakang. Bismillah. Ih. Sumpah ngilu ya. Oke, dah ini kunci. Oke dah. Oke, kacanya terbuka. Apa isinya? Tidak ada apa-apa isinya, tentu saja. Nah, sekarang ini bagaimana cara? Oh, dari sono. Dari sini bisa nggak? Oh, bisa. Nah. Hop. Lihat. Burung. Treasure please. Nice treasure. Kolektor banget ya anaknya ya. Nah, ini kemana nih? Halo? Mana nih? Halo? Mbak, ini. Oh iya, ada suaranya. Yang asli sama yang palsu. Gitu-gitu. Nah, itu dia simbolnya ya. Hey, Sully. Remember Roman and Navarro? Red herring you sent them on to get them out of the way? Yeah. Well, they're sitting right on top of the treasure vault. Look, I'm gonna need a diversion to get them out of there. You got it, kid. One diversion coming right at him. And Sully, Yeah.
Once they're gone, meet me in the mausoleum. But come through the catacombs. It's safer that way. Gacha. Get past all those goons without getting noticed. Pelan-pelan, mati konyol lagi lu. Turun kah? Sullivan has escaped. Spread out. Fight him. Kayaknya kita harus pakai sniper nih. Coba. Mana nih musuh? Oke, itu dia snipernya ya. Haha, ke spot kamu. Mati kau. Dih, nggak kena. Aduh, nggak kena. Ya Allah. Oke, mamam. Ada lagi. Oh, oke, kalau gitu cara main lu. Mati kau. Kak, gunung tertinggi di dunia apa Everest? Mantap. Wait. Oke, mantap. Ada lagi dari kiri. Sini lu maju lu. Main tangan kita. Mamam. Udah kelar. Udah nih. Segini aja. Oh, ada. Pakai dessert deh dulu. Mental kau. What a shot. Dah. Lumayan. Hemat peluru. Sebutkan 10 kota yang tidak ada huruf A. Berlin, Tokyo, terus Munich, habis itu London, habis itu berapa? Berlin, Munich, London, Tokyo. Di Indo, Cirebon, Indo, Cirebon, Bogor, terus Bojonggede, Glodok. Iya, Bojonggede ada kan ya? Glodok gak ada sih, bukan kota. Terus kota apa lagi? Depok. Itu berapa tuh? Udah 5 ya? 6 apa lagi ya? Grogol. Ya kan, Grogol. Apalagi nggak tahu dah. Itu udah 6 tuh. 3 lagi kamu lah, cari pikir. Oke. Oh, panah itu ngadep ke atas. Panah ini. Panah ngadep ke atas. Oke. Terus habis panah, gelas. Mana ini gelas? Gelas ngadep ke atas. Buku. Mana buku? Ini.
Hah, ini gimana sih? Kerang. Oh, ini jam pasir, kocak, bukan gelas. Gelas ding tuh. Mahkota udah bener. Ular. Oh, ularnya salah nih. Nah, ularnya udah bener. Kerang ngadep bawah. Kerang ngadep bawah. Oke, ini. Oke dah. Easy peasy lemon squeezy. Coba kamu sebutin, Pak. Yang kotang yang nggak ada A-nya. Selain yang aku sebutkan tadi ya. What do you make of it? I don't know. Could be a dead end. Wait. It looks like there might be a passage this way. Oh, apa itu? What the hell's that? Sully, get out of there. Depok. Tadi kan udah Depok. Sullivan, are you Udah okay? Depok. Sully! Yeah, fine. Still in one piece. Still in one piece. Yeah, well, you better get back to the library. We're gonna have to find another way out. Sumedang, iya Sumedang. Betul. Well, there's no way but forward. Yeah. The treasure vault. Oke. Wow, apa ini? Harusnya nggak ada musuh ya sini. Wah, luas sekali. Nggak bisa. Ada treasure nggak? Treasure. Sabar ya, Elena. Saya nyari treasure dulu ini. Nggak ada. Ya udah, yuk kita lanjut. Wait a second. Wait a second. Aduh. Puzzle. Roman numerals on the corner of Drake's map. 2, Got to mean something. 5, VII. VII itu apa ya? 7 ya? Oke, 2, I'll stay here and keep a lookout while you figure out how we're 2, gonna 5. 5. What was that? Ini. Aduh, ya Allah. Oh, 5, 6. Oh, 7-nya sini nih kayaknya nih. B. Tolol. Bengkulu. Oh iya, kamu nanya sama ibu apa gimana, Pak? Semoga enggak ya. Ini 4. Oh, man. I'm completely lost. Ini kan 5. Nah, kan kesini 5. 6. This has got to be good for something. 2. Ini apa nih? Ayo. Bengkulu. Oh, PDA zaman dulu nih. Something's happening. Something's happening. Oke, kita baru bisa naik. Yuk, kita naik. Berarti ini petunjuk jalan nih. Yuk, naik. Naik. Oke. Oke, kesini kayaknya. Tapi sabar. Ya Allah, ternyata masih di depan.
Matinya konyol, mati konyol. Ya Allah, kepleset. Hari-hari mati konyol. Coba kita kesini dulu deh, ke kiri, ke kanan dulu deh. Sabar. Oke, sekarang nice. 2. Aduh ya Allah, kok ke kiri. Aduh, itu padahal ya lah, tahu ah. Padahal aku ngarahinnya ke depan loh, ke tengah. Sambung lirik. Aku nggak tahu banyak lagu, bot. Kan konyol banget. Untung aja. Aduh. Ya apa sih, main apa sih ini, ya ampun. Mati terus. Jujurlah padaku, aku nggak tahu. Kan aku nggak dengar banyak musik. Masa ke tangga ini aja susah banget deh. Nah, susah banget. Kak mati mulu, bosan. Gue kan maunya perang mulu. Ini gimana lagi? Itu gimana? Ngulangnya dari sini. Bagus. Ntar lu coba cek jalan lain deh. Coba cek jalan lain ya. Ini kan di sini masih ada jalan nih. Lah, si Sally bukannya udah mati. Kayak nonton, bro. Dia masih hidup. Ternyata dia masih hidup. Wow. Sumpah ngeribetin. Nah, itu tuh yang di depan tuh gimana? Ada treasure di situ tuh. Gimana sih? Treasure lagi, coba ambil. Oke, bisa. Gitu dong. Nah, gitu dong. Lompat yang benar. Asam urat. Gak bisa loncat. Oke, mantap. Dah di bawah aja. Aduh, naik tangga aja kepleset. Hmm. 257. VI 7 kan ya? Coba kesini. Ngeri, sumpah ngeri. Takutnya ngulang lagi gitu loh. Aduh, nggak bisa. Aduh. Hop. Oke, sabar. Set. Alah, ragu-ragu, ternyata nggak ada ruang di tengahnya. Oke, ngulangnya dari sini untung. Nggak dari awal sono lagi. Hop. Oke. Sabar. Ini pasti dia bakal bareng. Hop. Oke. Untung cutscene. Dia duduk. Orang mati berapa kali loh.
Dia duduk di situ loh, astagfirullah, enak bener hidupnya. Cacat. No, gimana itu? Oke. Gini caranya gini. Nah, ini dia caranya. Sabar. Oke. Dah. Mantap. Apa nih? Ya lah. Hi, I'm back. Dari mana, Pak Jul? Aduh. Elena beban lolot konten mulu rebahan terus. Enggak. Semalam kameranya udah jatuh. Udah nggak bisa bikin konten dia. Find a way to get this gate open. I'll wait here. I'll wait here. Enak banget mulutnya ngomong. I'll wait here. Aku nunggu di sini, enak banget. Papa kau aja lah. What the hell? Apa itu? Kok ada yang kayak ada yang gerak ya? Sumpah nih, bingung nih nyari jalannya itu loh. Membingungkan. Yang cewek udah mati kah? Belum, itu lihatlah. Lewat lu sini lu. Tuh. Thanks Nate. Sama-sama. Aduh, perang nih. Ini ada coveran gini nih. Ini pasti bukan gak ada fungsinya nih. Buat coveran tuh kayaknya tuh. Sumpah aku bingung ya main beginian ya. Luas banget. Tiba-tiba meletup balon hijau. Dor Raja. Edo Raja. Bule. Bule. Iya ya, bule ya. Hei, bule. Aduh. Sabar dong. Lawan raja po. Lawan bos kayaknya. Buset deh. Mama makan tuh granatnya. Itu yang dari atas itu. Bro, udahlah bro. Kayaknya lawan bos nih. Si Eddie itu tuh. Eddie Raja. Mati. Pablo. Habis lo. Ntar lu. Sini senjata lu. Enak lu. Enak nih senjata nih. Hop. Mams, one shot, one kill. Astagfirullahaladzim.
Bro, udahlah bro, kue pakai ini loh, dia apa namanya? Rafflesia, kamu keren, nonton dari awal. Karena pakai sniper lagi dong, nggak ada sniper. Sniper mah pelurunya sekali dapat cuma 5. Buset. Dut, sundut. Budak. Makasih Kak Zul. Terima kasih loh. Okay, where are we going? Kita kemana ini? Mana kita bro? Halo? Halo? Ini? Di atas bisa nggak? Nggak bisa. Ada something kah di sini? Di bocah ngapain? Bengong aja di situ. Tanya yang live, boti apa artinya? Boti apa artinya ya? Bang, boti bang, apa artinya bang? Apa ya waktu itu ya? Waktu itu apa sih? Lupa aku. Ini apa sih, mana? Ini kah tangga? Bukan. Ini kemana? Aduh, tiap main nih pasti gini deh. Ada something kah di sini? Bisa ada gear ya? Halo Elena, kamu ngapain di sini Elena? I think there's some kind of ladder mechanism up there. Oh, harus ngomong dulu baru bisa di-interact. Apa sih bot waktu itu bot? Bang, RRQ kalah 2-0 sama Blacklist. Oh, M3 ya. Nah, baru bisa di-interact tadi. Dari tadi nggak bisa di-interact aku kesini. Naik cepat. Tidak bisa parkur. Nembak juga setengah. Udah gila kayaknya. Udah gila kok ya. Kaget loh, orang dibuat kaget mulu. Cepat lari, cepat. Mam. Oke, sabar. Dari bawah juga ada. Oke, mantap. Ambil pelurunya. Aduh, pakai akal lagi dia. Mana nih? Sini turun. Oke, turun. M3 itu piala dunianya ini ya, Mobile Legend ya. Mobile Legend ya. Waduh. Nggak mungkin lawan di sini kan? Iya bang. There's nothing here. This is getting so old. Ini harta karun kagak ketemu-temu. Loh. Nate? Lah. Ini bajunya masih ini. It's Drake. He never found it. It just died here. Oh, ini yang nyari harta karunnya nih.
di di abad 15. So much for greatness. Ini Nathan Drake, Drake. Nate, are you ready to get moving? Bang, sekolah kita ada libur. Bang, aku senang banget rasanya. Kayak bang salto lah belakang. More than ever. Si Drake tidak menemukan apa-apa. Dia cuma mati di sini. Gotta be a way out of here. Ntar dulu ya. AK enggak M4 aja lah. Shotgun, no terima kasih. Shotgun, AK. AK nggak ada mati-matinya loh. Looks like there's some kind of machinery up there. Hey, there's a ladder. Here, I think I can reach it if you give me a boost. Come on. Boti, sekolahmu libur? Tidak, pasti libur, dia swasta kayaknya. Kalau aku mau kayang. Ayo. Looks like an old hoist or something. Oke, dari belakangnya ada something nih pasti nih. Lihat nih. I'll try to lower it down to you. Ini kenapa di cutscene nih? Oh, I see a tunnel. We can get out Dari this situ way. tuh, lihat aja tuh. Kan ada yang napas. Nah, Hello, boys. Easy, Eddie, easy. What the hell's dari going on? kemarin. Wah, keren. Jesus, what is that? Apa itu? Apa? Apa itu? Eddie, get back here. Oh, apa itu ya Allah? Jake, if we don't make it out of here, I just want you to know, I hate your guts. Now let's do this. Oke, come on, let's go. Nggak bisa dipukul. Ambil shotgun ya, Shotgun mana shotgun? Ini dia. 2 kali hit mati. Itu kayak zombie. Ambil shotgun. Mati, ada lubang di situ. Matinya dengan cara bodoh ya. Oke. Cepetan dong, itu yang di atas. Reload. Mana nih? Mati lu. Mana lagi? Mati lu. Terima kasih coverannya. Gak usah tawa-tawa lu. Taruh ganti M4 mana M4? Aduh, reload lagi. Buset, langsung dua itu. Aduh ya Allah. Shotgun. Cepetan dong itu ya Allah. Nurunin tangga aja lama banget. Amo nice. Dapat lagi amo. No. Aduh, tinggal satu. Amo. Nggak ada amo. Ya udah, ganti senjata. Nice. Oh. Mana lagi. Mati.
Udah segini aja. Masih ada loh. Ups, dari kiri. Ayo dong, cepat dong. Aduh, cepat dong, cepat dong, cepat dong, cepat dong. Cepat dong, cepat dong, cepat dong. Itu Elena bisa cepat gak ya? Mana lagi. Sabar Eddie. Nice. Dah kelar. Kunyuk. Bang udah nonton Spider-Man No Way Home belum? Belum. Makanya si Elena lama bet iya. Lama banget nih bocah. Aduh. Sumpah the real beban beneran beban ini mah. Shotgun. Maju sini. Mang the real beban. Kiri. Cepat. Bodoh amat. Pokoknya cepet aja. Mana sih? Gimana? Lari cepat, lari. Jadi ganjelan pintu aja, Bang. Apa ganjelan apa? Si Elena. Aduh. Awas dong, kue jangan di situ. Ini orang menembak ya. Nice. Bang udah 1 jam ya. Emang udah sejam? Are you okay? Yeah. Nate? Okay. I don't think they can get through this. Nate, Oh ya, 67 menit. where are we? Hah? Masih bagus nih ruangan. Go. Oh, berarti si Drake itu mati gara-gara si ini. Gara-gara si macan-macan tadi tuh, zombie-zombie tadi. Nate, come here, look at this. So they found it. They must have broken into the vault and cleared it out. Yeah, but what's a monastery got to do with it? I don't know. It doesn't make any sense. If that's where the statue is now. Oh man, we were right on top of it. Berarti tepat di bawah kita nih harta karunnya. Aduh, out of power. Damn it! Dari zaman Nazi berarti. We could get the power turned back on. We just gotta find a way out of here first. Wait, what are you doing? Apa tuh? What are you doing? Found a way out. Beban-beban pinter juga. All right, let's go. No, this one's all you, cowboy. What do you mean? Nate, you know I can't make that jump. There's no way I'm leaving you here alone with those We things. don't have a choice. Just go turn the power on, come back and get me, and then we'll get the hell out of here, okay? Just go. Nunggu lagi di sini. I will be right back. Yeah. Dia nunggu lagi di situ, nggak ada kerjaan. Baru mulai loh ini, gila. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya turun. Kok mati sih? Ini baru mulai loh, udah mati 2 kali loh. Naik kali ya. Aduh, ada senjata lagi di situ. Kayaknya perang lagi nih.
Gak habis-habis perang. Jam berapa? Oh, jam 4. Oke, nice. Oh. Cepet. Dungi lu deh, bener deh. Ini orang berarti gripnya kuat banget loh. Oke. Aduh, barede. Barede. Oke. Sullivan, come in. It's no use. Can't get a signal. Apa ini? Senjata apa ini? Senjata baru. Kayaknya senjata zaman dulu nih. MP40 mirip. Kak ayo udah apaan kata? What the hell happened here? Banyak peluru begini kan? 105, wow. 105. Oh, udah 105, udah full. Kan pengajar. Kiri. Sumpah nih makhluk apa coba. Ambil lagi amonya buat jaga-jaga. Nice. Ada lagi nih. Dari kiri. Oke, mantap. Treasure. Boleh. Ada lagi suaranya. Ada lagi nih suaranya. Kan udah 1 jam. Iya, kenapa? Dari kiri. Mantap. Gas terus. This is gotta be the generator. Udahan live-nya, ntar dulu lah. Ini lagi seru nih. Aduh. Kok disediain banyak peluru ya? Lagi seru ini, bot. Thank God. Unwelcome guest. Tamu yang tadi undang. Dari kanan ada, awas. Dari kanan ini. Ya udah cepet. Mana lagi.
Makhluk-makhluk kayak kau masih hidup aja. Oh, Oke, mantap. Masih ada loh. Aku main FF ya, iya, oke. Tegrak. Mantap. Dapat lagi peluru. Lari. Granat, buat apa granat? Tapi bohong. Aduh, ada lagi. Ini kau. No, reload lagi. Lagunya kenceng banget. Oh, banyak sekali. Wow. Makan tuh. Mati tuh harusnya. Nggak mati loh. Cuma satu yang mati. Oh no. Sempit banget tempatnya. Taruh. Oke. Di mana? Ini nih, oke, pintu ini. Reload dulu. Oke, dapat granat, dapat ammo. Oke, kebuka pintunya. Kiri ada. Nih. Oke, mantap. Hop. Aduh. Nice. Oh iya bener, F40. Ada lagi. Kurang ajar ya. Kelakuan lu, astagfirullahaladzim. Rame betrame. Ngulang lagi dari sini. Yang bener lu. Enggak, pintunya belum kebuka tadi. Belum kebuka, masih ada musuhnya. Takutnya mereka ngejar. Ngulang dikit. Nggak ada adab lu ya. Naik dulu. Oke, ada granat lumayan. Maju lu sini. Oh no. Sumpah. Masuk pintu deh, cepet deh. Kena loh. Ini kalau nggak di clear dulu dia ngejar nih. Mereka ngejar nih.
Mantap. Satu lagi, ayo. Bisa ini, bisa. Mantap. Cepet. Switch. Nice. Oke, dah buat pintunya. Nggak tahu diri. Bener-bener lu ya. Udah masuk pintu, cepet. Nah, keringetan aku ya. Turning out to be a really lousy day. Man, this Danish must have got to them. Berarti mereka mati bajak laut ini. Gotta get out of here. Aduh, ada begini lagi. Malas sekali. Aduh, maze. Mantep emang. Udah lah ya kan. Udah nggak usah lah ke teman-teman makhluk kayak tadi. Ngeribetin. P juga. Dan dilanjut nih. Serem. Wait, kok ada proyektor? Oh, ini kan harta karun. Hah? Itu harta karunnya. Berarti udah ditemuin sama orang. Harta karunnya. Oh iya. Udah ditemuin sama tentara tuh. Cuma My end is near. my end is near. The devils hunt for me in the darkness. Oke. El Dorado bears a terrible curse. Hmm? The Spaniards have unleashed hell. Become as demons. Berarti harta karun ini My men have all been bisa ngebuat orang kayak gitu ya berarti ya? no shame to point this island. I destroyed them all and drowned the cursed city. A thing of such great evil must never leave these shores. Oke. I commend my soul to God. May He have mercy on this unholy place. Udah belum. Berarti treasure-nya itu bukan sesuatu yang bahaya nih. Zombie ini gara-gara treasure tadi. Ada lagi, bos. Udahlah, aduh. No, not again. Kurang ajar, benar. Udahlah, woi. Udahlah. Kalian nggak ada habis-habisnya. Udah, kalian nggak ada habis-habisnya loh ini loh. Tuh nggak ada jalan, harus balik lagi. 2 jam, nggak tahu dah. Nggak, kayaknya nggak sampai 2 jam. Oh, udah kelar. Duh, maze gini dah. Bikin kaget aja ya. Di situ ada apa sih? Sini pintu. Oh iya.
Putar ke kiri. Suara. Ada suara. Oh, nggak ada. Ah, orang lawan orang nih kayaknya nih. Oh, enggak. Oh iya, kayaknya lawan orang tuh ada coveran itu buat apa itu? Kan? Can you hear me? Of course. Jackasses. The microphone on your end. What a shame. Nate, get out of there before Elena! Leave her alone! Navarro, if you can't maintain control over a small girl, It won't happen again. Oke. Trust me. Makanya suruh ngikut. I just wanted to thank you for leading us to El Dorado. Of course. Oh, I hope you don't mind if we borrow Miss Fisher a little while longer, just to discourage you and your partner from trying anything creative. So long, Nate. It's been fun. Yeah. Keep smiling, asshole. See you soon. Oh, hell, that can't be good. Aduh. Kan tuh granat. Keluar. Keluar dong. Ups. Kenapa di situ? Wah, sumpah, rusak nih game. Nggak mati-mati musuhnya pakai beginian. Ganti deh. Nah, M4 nih. No, astagfirullah. Ada lagi loh. Aku main duluan ya, abisnya lama. Oke, nggak apa-apa. Aku paling bentar lagi nih. Nggak lama-lama amat. Nah, udah. Makanya ini game perang mulu. Masih aja hidup. Makhluk juga nih nggak mati-mati. Oke, mantap. Ada sniper dari atas ya. Oh iya. Eits. Mati. Nggak mati. Jagoan lu. Oh no. Oke, mantap.
Oh no. Oke. Pakai M4 deh. Ah, MP40, lumayan. No. Ntar lu di belakang ada amonya, nah ini dia. Oh. Bodohnya. Buset, udah mati-mati orang. Aku kok nggak gitu? Kok gitu sih ngelempar granatnya? Makan tuh granatnya. Udah pakai M4, nggak ada pelurunya itu. Dua loh musuhnya loh, 2 biji gini loh. Sekampung. Bawa aja teman-teman lu noh. Oh, ada sniper. Oke lah. Arif aim. Aduh. Mending pakai sniper dah. Nggak ada pelurunya. T. Aduh, satu lagi peluru. Mantap, masih ada tuh. Oh, sniper. No, nggak bisa. Sumpah, lolot. Kenapa ngincer kok? Itu kan musuh orang banyak ya di sono ya. Ini makhluknya juga ngincer lagi. Rasa jago lo. Aduh, ada peluru. Oke, ini dia. Bang, ada peluru. Oke. Ganti shotgun, nice. Itu dragon sniper. Makan nih. Udahkah? Duh, revolver tinggal 5 pelurunya. Ganti aja lah. Habisin dulu deh. Lumayan. Ya Allah. Ada pistol tadi deh kalau nggak salah. Parah. Nah, ini dia 60. Dah kelar. Akhirnya bisa tarik napas ya. Dari tadi nggak dikasih napas.
Udah lah ya. Udah. Iya sabar nih, aku mau nge-save cutscene nih. Ntar kalau aku nge-save di situ aku nah ini dia race to rescue. Udah aku save dulu nih. Oh belum bisa. Nah. Tanggal 17 part 20 udahan deh.